هر خلقی که زولو بچکی بحثا آپو دکمش برکو ریا خوار خطا خورش گای بیره اف روشا کو پککی ام دن رخین و ام رخنه دکن همو جبن سری سروک نووی سروک توتوی سروک نزانم چه سروک خاپوی روج لسرم درباس نابن و از دخوا ناگرم که از چقیس شاش بوی کسی هان بوی تفگره هانه از نهات بوم خاپاندن سپرات بوم خاپاندن اجی وکو بوم روش کیش روشا مجي بچاوكي مزن لآبو دنياري مدو آبو تشتكي پر مزنه مو پرتوكي ويجي خواندن ليه داويد مناسكر كاس شقيسة يعني نحقي ده حقي خود وحقي ديروكي وحقي قلي كرده از دكم دماكو از آبو وكي سروككي ويحاسبك روج ويبي اگر جميل بايك 16 کس دخل يستاوخه وروج ويبي اف 16 کس ببن 106 کس اتزانم اوي لفو تفجر الرخنه جبركو جميل باك دو خاصر ريلي بقرا كعب بشكينه لو ما دصالين حشتي وشار حشتي وبينج دما انور عطا هات كشتن دما چاتين گنگر هات كشتن حتى صالين نود ويكي دما كو شنر هات كشتن PKK نتني اوبوزيسيوني تسليم قرد اوبوزيسيونا دندري PKK نا بارتيه دنجي دستي خو هلدان نما هنگی شر لهمبری وان هات کرن شرین کو دیرکت لهمبری وان هات کرن شرین کو نه دیرکت لهمبری وان هات کرن yani اگر آپوب سر کتانا و سلیم چروکیا تصفیه بوانا وی کسک نبا بشتی سلیم چروکیا ورد رخنه لپککی بکر پر رخنه کی فدیوک بانا اگر پکک باقی قرار بری حقیق قرار تصفیه بکرانا اگر صلاح الدین چلیک تصفیه بکرانا اگر yani افکسیم کو PKK رخنه صالح آراس هاتانا تصفیه کرن و پلان PKK دوی چاقیده بچونا سری yani کمکوژیه کی مزنه PKK بکرانا نه یکونه دون بدهانه بسدانه بحزارانه وی کدفش PKK بردانه لی PKK تشتكي پر پیس کر که اف حرکتا که سر تصفیه کرنه و کشتنا انسانا و نرینه جدا هاتی آوا کرن که بردوان بکرانا ایدی وی کس نمانا نه هوشنگ نه وکیدن نه کس ندما که رخنه لپککی بکن عناصب PKK و پدکل هفین جبیر بکن که دنابر آوان خوین هبو شر هبو هفدو دکن خاین هفدو دکن لی قالوا يعني أو رخنين كو أزدك ما بيراوستن نا رخنين من نجري داي الحفاظنا بدك وبككي بركس نبيجي كو دفتني ديكي تناخواز وكرد بكيشن حف كا وتتخواز برا بكوشن كا برا كا لحف كرنا كردا كاني اللي دما كل حف جيبين مسألة سياسي وبرج رواندي بيجيشن حفدو رخنه من الهمبري PKK بنسكن رخنه من نجري داي بدكي وقالوا أو PKK الهب بين يعني الهبني نا مسألة بنجهي نجري داي تاريخ سنا PKK بخوي PKK دبي الخوفة جري PKK دبي دبش وان تشتين شاش وكريار انشاش برد بوليتيكا انشاش برد تشتكي باش بك ما بيشن عفرم حتى وتشتكي خرابك عمل دشبن از بخوزيل دشبن يعني نج مسألة دجمناتياك شخصي لا جبركو از يعني از بارسنا جواكيت كم بارسنا كسي كرد دوزا كرد ناسنامه كرد لدجي دولة ترك اداگر كر لدجي تفگرا PKK اداگر كر ايمه از خو يك جي قرباني وير اخصناهان جبركو از كردم جبركو از یک جوی جواکه مجبرکو از نویزکار مجبرکو بری از آپوچیو از بری آپوچیو از ناز دکم PKK حیا چه درجه مجیه مداگر کربو
از زانم رحی مداگر کربو دما کو از جی PKK آزاد بوم راحت ببحنا آزادی ناس کر بپیوا آزادی ناس کر وی چاقی براحت بالسربستي از دكارم رخنه دولة ترك بكم وزدكم ورخنه PKK جي از بكم وزدكم كولتي كراسي كولتية مجيه كولتية لما مرو بابج زنجيرة كولتية مرو بابج مرو يعني انسان يكون هذا نظام PKK دنا جهاشتنا يعني وأصلا هني نزمع كولتية دما بتشكي هما ها برب آزادية هرم PKK ويريلوان بقرة لو ما جمیل بايك 16 کس و لیستا 16 کس شاندی ج مظلوم عمل جنش PKK هي كو يعني عم ولو ترسان بشكي ولو تنه بشتي او ليستا انفورماسيوني في جاشت ما شو باقوري كردستاني وزگريا ام وگرن اف برز سروكي نووي تشتي بالكيش كو حتى نها ايرو حمو كسين كو رخنا PKK دكن ميرن اف كسين كو رخنا PKK بكن بهيز بخورتایی ببنگهین جن حتى نها تنه من دي اگر هبه يعني كادرو جن ايكو دفج PKK بردانه سر آستا روجنوی سر آستا مقاله سر آستا تنه دمكي ده او هیویدار زانا جارجان اولو رخنا مقاله دنفستان او جينما كي هي نهاد از دخوازم ناز بكم جن كادروي جن لدجي PKK لا لدجي PKK تجربة أخوة أزمنة أخوة كري كتاب كري برتوك تشكيلو هي بيش ناواج مر بيجن جواز ناز بكم جبار ناز مثلا مهن برتوك خندن يعني يكسن كو باكورينا ورحنا PKK دكن مديتن مخندن مبهيستن لي منادية از البنديم يعني افكسين كدفش PKK بردانه جاهيد الشنر مثلا ناوي ويتشي خانما سليم چروكيا آيسل چروكيا افكسين كدفش PKK بردانه ايجن ازمونه اخوة تجربه اخوة ناوا PKK دي بكن برتوك رو درخين دركهن لسر مديا وباخبن آپو چوا دبينن آپو چوا ديتن آپو چوا نزيكي واندبو وان مسئله هان ببه گشتی جبوگ جمیل بايك ايدي حيري ما به كاوي كي تصفيه بكو كي تصفيه نك مسألة بتاقو بالله وخلق باخذ جفاك باخذ ايدي بس شعبي خو دبي خو وقوي خوش تشيروكين PKK وديروكا PKK بقرن هر کس لمالا خوبن کال بنده هوشنگ بن به هوشنگ به چخا دوی هفته ده چاق باخذ سليم چروکایا کاوي چ پرتوک بنفسینه ناوي چی صالح آراس و چلی کولین چ مقاله بنفسینه باخذ اف کسی کو دفش PKK شي بردان انا از فيد زانم يو بچك يجبوك وجداني ورا حد بوطان از ناس دكم بوطان دناوا كشتنا شبركتنا PKK دبو بدهي صالاتنا PKK دبو دستيوي دقلك كشتنين تصفيين دناوا PKK دهي درك باخف تنها ندندري PKK دهي دوانچا جمیل بايك نلسر سريتي درك باخف بيج 1 2 3 4 افتش دندري PKK چه تو شاهدي وان بو يري هانه ابو بكر ولو اكرم ولو كين يجي افي لالمانيا صلاح الدين تشيلك يعني ايدي مسألة نما فشارتية دما صلاح الدين تشيلك لولاني بو دما صلاح الدين تشيلك بقاعي بو دما اوروبا بو رولا وي دستي وي د كشتنا انسان د بره ببلغه جبو دميري واجب وجداني وبشكي رحب باخذن بيبيجن ما فكر بأمري آبو بأمري ريخس ما بفكر أمد بن أمر دبو ناخ نابش ورخنا PKK بكن لبحثا چيروكي خناك وبيجن بوطان در كهوه بشتي كشتنا كان يلماز
و سیپانê rojhilat kongra gel kontra gel. Ev meqaleş bîra min naçe, ez li Şamê bûm, ez apoçî bûm. Kongra gel kontra gel. Rexneyên tund li PKK dikin. Bêk rexne bêk. Bes çîrokên tê di nava PKK de ji bo dîrokê, ji bo wijdanê gel, wijdanê civakê, hew şehîdên ku bi destê we jiyana xwe ji dest dan. Tevlî vê rêxistina hanê bûn ji bo azadiyê û wan şand mirinê bi tuhmeya ku xayînin û pîs in û xerab in. Biaxivin bêjin yaw ma çawa çî bû qey. We PKK jî dît, we dervayê PKK jî dît. Hûn çima wilo xweşik bi zelalî, bi deta, bi belge, yanî PKK vê dîroka hanê pê dilîze û xera dikin. Hûn rast bikin. Hûn bêjin nabişin. Xelk ji min re dibêjin çima botan naaxive. Herî ji botan bipirsin çima naaxive. Çima navê wî çi ye? Sarî baran naaxive. Herî ji sarî baran pirs bikin çima naaxive. Heya kengî wê di wê bêdengiya hanê de be. û bi deha û bi seda kesên ku niha li Ewropa ne di nava PKK de bûn û gelek bûyer, şahidê gelek bûyeran e, şahidê gelek cinayetên di nava PKK de, terora di nava PKK de bûne şahid. Naxir. Pêka çi bikim? Ya ev ji min tê, ev piçika rexneyê ku ez dikim, ez binerin. Ez rexne li dewleta Tirk dikim. Ez rexne li PKK jî dikim. Ez rexne li kesên ku dev ji PKK jî berdane û rexne li PKK jî dikin, ez rexne li wan jî dikim. Ji ber ku xweşik zelalî ye naaxivin. Herî xwe ew ji ber ku ew di nav de ne, kesek naçe kevir li çoka xwe û li serê xwe naxe, lê ji bo dîrokê, ji bo malê dîrokê, ev sirê ku bi were ye, bi were neçibine axê. Ha hûn bi emrê Cemîlbayîk hatin kuştin, ha ku bi emrê Xwedê hatin kuştin. Mane dawî mirine. Ev sir di hindirê insana de, di hindirê mirova de bere neçibine axasir.